Hey guys, soma neza, reba neza kandi umpe igisubizo cya nyacyo. Nkeneye ko umpa igisubizo cya nyacyo muri comment. Andika muri comment umbwire igisubizo cya nyacyo. Ni ukuvuga ngo 60 guteranyaho 60 turabizi ko ari 120. Ugakuba na 0 turabizi ko biri 60. Ugateranyaho 2 biriho 62. Ese igisubizo cya nyacyo ni ikihe? Bwira hano igisubizo cya nyacyo. Dukoresha ubwenge karemano twitandukanye n'ubwenge bw'ubukorano. Dukoresha ubwenge karemano dukoresheje umutwe wacu. Bikore mu mutwe wawe ubundi wandike muri comment igisubizo urimo kubonamo. Ngaho noneho reka dukoreshe calculatrice. Turebe calculatrice igisubizo turi bubone cya nyacyo. Ni ukuvuga ngo njyewe aka kantu nagapostinze kuri WhatsApp yanjye. WhatsApp yanjye nkurikiranwa n'abantu 579. Sibyo? Kuri WhatsApp. Abantu 214 bambwiye ko igisubizo ari 2. Hari n'abandi bantu 134 bambwiye ngo igisubizo ni 62. Muri abo bantu ninde muntu wampaye igisubizo cya nyacyo? Reka dukoreshe calculatrice ubundi ndebe neza umuntu wampaye igisubizo cya nyacyo. Let's go, twagiye. Okay? Kuko bisanzwe ni Tusudi Baba. Ni Tusudi Baba, ni karibu muri Baba show yacu. Okay. Twinjira hano muri calculatrice. Hari abantu bavuga carigatrice. Carigatrice. No, ntabwo ari carigatrice. Bavuga calculatrice. Okay. Twagiye 60 guteranyaho. Ngiye hano guteranya 60. Tugiye kubanza turebe koko igisubizo cya nyacyo. Nicyo tugiye kureba. 60 guteranyaho 60. Tugiye kubikora mu buryo bubiri kugira ngo turebe yuko uwavuze 62 n'uwavuze 2 bose niba bari mu kuri. Okay? 60 guteranyaho 60. Noneho niturangiza dukore hano kuri bihwanye n'120. Abenshi ubu niko babikoze bihwanye n'120. Noneho 120 gukuba 0 bihwanye na 0. Ariko wibuke ko dufiteho guteranya 0. Twongeye dukore kuri bihwanye, abenshi niko babikoze. Bihwanye no guteranyaho 2. Sibyo? Igisubizo twongeye dukore kuri bihwanye, igisubizo kiba 2. Abangaba niko abenshi babikoze muri calculatrice zabo cyangwa se mu mitwe yabo. Kandi nababwiye ko tugiye gukoresha ubwenge bwa nyabwo, ubwenge karemano, apana twitandukanye n'ubwenge artificial. Okay. Tuve ahangaha twongere. Iki ni igisubizo cya mbere. Igisubizo cya mbere tubonye yuko 60 guteranyaho 60 ugakubana na 0 biba 0, warangiza wateranyaho 2 bikaba 2. Okay. Ngaho reka tubikore gutya muri calculatrice turambuye mu magambo turebe none igisubizo turi bubone. 60 guteranyaho 60 warangiza ugakuba na 0 turabona 60 nyine, warangiza ugateranyaho 2. Ugateranyaho 2 tugakora kuri bihwanye. Urabona ko hasi twabonye 6 2. Urabona ko gutya ni igisubizo ni 6 2. None ndimo kwibaza igisubizo cya nyacyo ni iki? Andika muri comment. Let's go turebe igisubizo cya nyacyo. Mbwira igisubizo cya nyacyo bitewe nuko nawe urimo kubibona. Let's go.